Siyanibingelela abathandekayo egameni leNkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Sivela kini ke sivela kubabona ukuthi sichamba khona eCathedral yase All Saints leSembabane eDiocese yaseSwatini. Siyabonga ke ukuthola lethuba bathandekayo ukuthi sihlanganyele ndzawonye kule nkonzo yanamuhla njengoba ke namuhla kulisonto lesithathu emva kwelebonakaliswa kwayenkosi yethu third Sunday after the Epiphany. Namhla ke tingemashumi lamabili nakune ekwenyanga yaBhimbidvwane tifundo tethu ebazalwane tale nkonzo titholakala ekhasini lelishumi nemfica kuyincwadi yethu yetifundo pheze futhi titholakale ekhasini lemashumi lamabili lemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu encwadzini yenkonzo page 250 prayer book page 19 kulectionary. Inkonzo yethu ebazalwane uyatholakala ekhasini 104. Sitawube siyisho ke inkonzo yethu yanamuhla. Amen. Sesiyaqala ke bazalwane khasini 104. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Thumisani inkosi, yithumiseni ninedinga ukuthi enkosi akabonge uNkulunkulu uyise nendodzana namoya longcwele, alibonge ligama lakhe nyalo nanini. Akathunyiswe uNkulunkulu losezulwini kuba nekuthula nelithando kubantu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakuthumisa, sikhuleka kuwe, siyakuthumisa, siyakubonga ngelidumo lwakho olukhulu. Nkulunkulu somandla nababe, Nkosi indodzana netilwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi uNkulunkulu, mfana ya uNkulunkulu, ndodzana yeyise lesusato notemhlaba sihawukele. Wena losusato notemhlaba sihawukele. Wena losusato notemhlaba yemukela kuthandaza kwethu. Wena lohlethu ngesekunene saNkulunkulu uyise sihawukele. Ngoba nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa lenkosi, nguwe wedwa Kristu kanye namoya longcwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu uyise. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe. Bode lutho lolufihlelo wena, keza nicabange tinhlitiyo tethu, bekuphefumula kude moya wakho longcwele. Kuthi sikuthanze ngalokuphelele, silithumisa ngalokufanele igama lakho longcwele, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Kristu sihawukele, Kristu sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Jesu wathi uboyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Lona ke umyalo wecala nolukhulu. Nosibili ufana nawo ukuthi uthanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Kule miyalo lemibili babelele yonke imithetho nebaprofeti. Nangabe ke sithi sithe sono siyadiyenga neqiniso alikho kithi, kodwa nasivuma tono tethu. Nkulunkulu wethembekile futhi ulungile, tawusithethelela tono tethu, abuya asihlambulule kubo konke kungalungi. Ngakho ke bathandekayo September ingadi yaJesu Kristu lesihlandwa ngayo, asivume tono tethu, sithumisela ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu. Siphile ngeluthando nangekuthula nabo bonke abantu. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu. Sonile kucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangakwendi Baba lebekufanele sikwende. Ngenxa yendodzana yakho Kristu Nkosi yethu, sithethelele konke lesekwenzile. Sende sikukhonde ngekuhamba lokosha kude kuthi igama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu lothethelela bonke labaphendukanga iqiniso, akasihawukele, asithethelele tono tethu, asikhulule kuto, asimise asiqinise kulungeni bonke, asigcinene asekuphileni lokunini nanini. Ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sisho umthandazo wethu wanamuhla. Nkulunkulu weticalo letinsha, sikhuthata ukuba siguquke ngentokozo sikulandzele, nokwethembeka endleleni yakho emangalisayo.
ngaJesu Kristu lokukhanya nensinziso yethu lophila abusa kanye nawe namalo egcwele uNkulunkulu munye phakathe naphakathe. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo egameni leNkosi. Sitawuthola tifundo tethu tanamuhla. Sitawuqala ngesifundo sekuqala esiphuma eTestamentini lelidzala lesitawufunzelwa nguye babowethu Tim. Amen. Siyabingelela libandla egameni leNkosi ethu Jesu. Amen. Sifundo sekuqala sibhalwe encwadzini yemprofeti Jona sahluko 3 siqala evesini lekuqala. Livi lasimakadze laphinze lefika uJona kwesibili lathi, hamba uye eNineve kule dolobha lelikhulu ufike umemetele lesimemetelo lengikunike sona. Ngakho-ke wahamba Jona waya eNineve njengekusho kwelivi lasimakadze. INineve lena kwakulidolobha lelikhulu. Kwakungathatha emalanga lamathathu ukuthi umuntu alihambe lonke. Jona walingenela leli dolobha wahamba lilanga lonke wase uyaqala uyamemetela uthi sekusele emalanga lange-40 ukuthi iNineve ibhujiswe. Bantu baseNineve balikholwa lelivi laNkulunkulu. Ngakho-ke base bamemetela ukuthi bonke bantu abazile kusukela kulomkhulu kuze kube ngulomncane bembathe emasaka bakhombise ukuthi baphendukile. Wathi kube uNkulunkulu abone lokho labase bakwendile ukuthi batishiye tindlela tabo letimbi. Watisola ngalokubi abeshito ukuthi utabehlisela kona akazange abajezise. Livi leNkosi leli. Akabonge uNkulunkulu. Siyabonga bathandzekayo isifundo sekuqala sesitawuholwa nguyena Tim kulo lihubo lanamuhla lelibekiwe lihubo le-62. Lihubo lalomuhla lihubo le-62 sisukela evesini lesi-5. Mphefumulo wami thula kuNkulunkulu ngobe lithemba lami livela kuye. Nguye yedwa lolidwala lami nensinziso yami nenqaba yami ngingeke nitanyataniswe. Insinziso yami neludumo lwami kusetandleni taNkulunkulu. uNkulunkulu usiphephelo sami nelidwala lami leliqinile. Ninesive yethembelani kuye ngato tonke tikhatsi. Thululelani kuye tinhlitiyo tenu. uNkulunkulu usiphephelo sethu. Bantfu katana bafanana nemoya nje. Tikhulu nato tilide lelide. Nome bafakwa esikalini kanye balula kunemoya. Ungalibeki lithemba lakho emdloveni. Ningatilulati ngemathemba lalide ngekugcekeza. Noma ngabe ngcevoyanza ningatibeki tinhlitiyo tenu kuyo. uNkulunkulu ukhulume kanye ngeva kwaba kabili kuthi emandla ngakho uNkulunkulu nekuthi umusa wakho simakathe ngoba wena umuntu umnika umvuzo njengekwemisebenzi yakhe. Akudunyiswe isene ndodzana namalo ingcwele njengoba njalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyoba njalo kude kube nini. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo lihubo lanamuhla sitawuqhubeka ke umfundisi Zulu otawusifundzela ke bathandzekayo sifundo sesibili lesiphuma eTestamentini lelisha.
Sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Amen. Sifundo sesibili sibhaliwe eTestamenteni lelisha encwadini yokuqala lebhalelwe ibandla laseKorinte sehluko sesikhombisa livesi lamashumi 29. Bazalwane ngithi isikhathi sesinciphile kusukela nyalo nalabane bafati ababe njengalabede bafati nalabakhalako babe njengalabangakhali nalabatfokotako babe njengalabangatfokoti nalabatsengako babe njengalabangenalutho nalabasebentisa lelive babe njengalabangalisebentisi ngoma simo salelive siyendlula. Angifuni ukuthi nikhathateke. Longakashadi ukhathalela kwenkosi ukuthi angayithokozisa ngani inkosi. Kodwa loshadile ukhathalela kwelive ukuthi angamthokozisa ngani umfati wakhe. Iminako yakhe yehlukene ekhatsi nalongakenzi noma intombi ikhuthalela kwenkosi kuze ibe ngcwele emtimbeni nasemoyeni. Kepha lo wenzile ukhathalela komhlaba ukuthi angayijabulisa ngani indvodza yakhe. Lokhu ngikusho kuze kusitakale nini, hhayi ukuthi ngiconze kunibopha ngetintsambo, kepha kuze nihambe ngalokufanele, nibambelele enkosini ngalokuphelele. Livi lenkosi lelo. Akabongwe uNkulunkulu. Siyabonga bazalwane, isifundo sethu sesibili sitawusukuma ke manje sitawusho kanye ingoma yelishumi letholakala ekhasini lemakhulu lamathatu nemashumi lasihlanu page 350, ingoma 10, ingoma yokudumisa ingadimulo yaJesu. Kristu Jesu abanesimo saNkulunkulu, kepha akadange asho ukuthi kuyinto yokubhodlwa kulingana naNkulunkulu. Kepha watidzela, wathatha simo sencebu, watalwa njengomuntu. Wathi adelwe njengomuntu ngesimo, watithoba, walalela kwade kwaba sekufeni, ekufeni kwesiphambano. Ngakho-ke, uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika ligama lelingetulu kwamagama onke, kude kuthi egameni laJesu onke emadvolo agoqe, alabasezulwini nalabasemhlabeni nangaphansi kwemhlaba, tilimi tonke tivume kuthi Kristu uyinkosi, kube ingadimulo kuNkulunkulu uyise. Akudunyiswe uyise nendodzana namalo engcwele, njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sitawulalela abathandekayo livangeli lanamuhla. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalela tindzaba letinhle ngekulandzisa kwamakholwa ongcwele. Sahluko sekuqala siyawufundza esahlukaneni selishumi nakune, akadunyiswe Kristu omsindisi wethu. Emva kokuboshwa kwaJohane, Jesu waya eGalile ahamba ashumayela livangeli laNkulunkulu. Abathi, sikhathi sesifikile, umbuso kaNkulunkulu sewusonzele, phendvukani nikholwe livangeli. Kwathi Jesu asahamba agudla lwandle lwaseGalile, wabona boSimoni bana-Andreya umnakabo badweba tinhlanti ngelinetha, phela babe badwebi. Jesu wathi kubo, landzeleni nitawunentani bebadwebi bebantfu. Masinyane bashiya emanetha abo bamlandzela. Jesu wathi nasaqhubaqhubekile, wakhanza boJakobe naJohane emadodzana aZebedi bebasesikebheni balungisa emanetha abo. Wathi kube ababone Jesu wababita nabo base bayamlandzela, bashiya uyise Zebedi asesesikebheni kanye netisebenti la bekatiqashile. Nalike livangeli la Kristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Sitawusho ke bathandekayo sivumo selikholo seNasiya. Sitawusho sivumo selikholo seNasiya
lesitholakala ekhasini 108. Sivumo sekholo senasiya ekhasini 108. Kanye ke sithi siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla mendiwe elizulu nemhlaba newako konke lokubonakalako nalokungabonakali. Siyakholwa kuye inkosi yinye Jesu Kristu lodzana levele yodwa kuNkulunkulu ivele kuyise ngekwetikhathi tonke. iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kuko kukhanya. iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo yavela ngentiwanga sithu sayo sinye neseyise ngentiwanga konke ehlala ezulwini ngenxa yethu thina bantu nanokuthi sinzisa yabanyama ngamandla kwayo engcwele kuyo intombi Maria yaba ngumuntu yabethelwa esiphambonweni ngenxa yethu ubusakho nje uPilato yahlupheka yafa yabekwa elibele ngelanga lesithathu yabuye yavuka njengalokusembhalweni yenyuka yaya ezulwini hlethi lesenene seyise yawuphinze ibuye ngeludumo tekwehlulela labasekhona nalabafile umbuso wayo awuyikuphela. Siyakholwa nakuMoya oNgcwele lwayinkosi lophilisako phuma kuyise nendodzana lokongwako athunyiswe kanye neyise nendodzana washumayelanga abaprofeti. Siyakholwa nakulo libandla linye lengcwele lelikatholika lebapastori. Sivuma ukubhaphathiswa munye wekuthethelela tono. Sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhathi letitako. Amen. Siyabonga bathandekayo, sichubeka ke nayo inkonzo yethu. Singena khona ke evini lethu lanamuhla inshumayelo. Siyachubeka ke bathandekayo nayo inshumayelo yethu yanamuhla. Sihloko sayo inshumayelo yanamuhla ethi lapho Kristu asibida. When Christ calls, lapho Kristu asibida. Sisachubeka ke bazalwane sihamba naso lesigaba noma lesikhathi sekubonakaliswa kwayenkosi yethu Jesu Kristu ebantwini bonke. Siphinde sikhunjutwa ukuthi kusho ukuthini kithi lokuthi Jesu Kristu abonakaliswe even tonke. Sitawukhumbula ukuthi solo sihamba nayo lendzaba yokuthi Jesu ubonakalisiwe nebokuthi thina sesendiwe tindlalifa ngenxa yokuthi sibitiwe ngaJesu Kristu. Evikini leliphelile ke bazalwane sisaqhubeka nako lokwembulwa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Sibe nesihloko lebesithi manje sibitelwe kude ukhonta Kristu, called to serve Christ. Lebe siphuma ke empitweni kwabo bafunzi lesitholako etifundweni letabakhona evikini leliphelile. Njengoba nje nanamuhla sithola esifundweni sanamuhla selivangeli lalapho Jesu Kristu abita khona abafunzi bakhe ngokuthi bamlandzele. Nanamhla ke bazalwane solo sichubeka kiyo leyo ndzaba yelubito noma kubitwa. Kodwa sesithi namuhla nangabe Kristu akubita noma lapho Kristu akubita. Sithi ke bazalwane kumxoka ngokuthi sathi ukuthi ngamunye nangamunye kukhona uNkulunkulu lasibitele kona. Kukhona Kristu lasibitele kona. Kumxoka lokuthi sikuconze bazalwane sikwati sikufune siphindze futhi sikulandzele lokho uNkulunkulu lasibite kokuthi sibe ngini. Siyathi ke bazalwane ukuthi kulokubonakaliswa kwaKristu abonakaliswe kithi siphiwa emandla ke bazalwane ukuthi sibe bantwana baNkulunkulu ukuthi sisite ukhona kuliva livi lasimakadze uma akhuluma asimemeta noma asibita afuna kusithuma afuna kusicondzisa endleleni. Sitawuliva lelivi ngoba sibakhe njoba asho yena ukuthi imvu takhe tiyamati tiyalati livu lakhe uvela khulume kanye kube nemehluko. Manje nangabe ke thina bazalwane uthi nakakhuluma uNkulunkulu kungabi khona umehluko. Ufuna bese siyadibuta ukuthi ngabe vele ungwenu umelusi wethu singitwe imvu takhe noma nje siyalandzela asathi ukuthi kuyiwa. Nasibuka ke lokho lanamuhla bazalwane sibona Davide nakalicala lelihubo mhlawumbe lapho singafunzi khona thina siba Davide ukhuluma ngokuthi umoya wakhe ufuna ulinze simakathe ulinze futhi ngekuthula. Ngoba bazalwane sifike siphila esikhatsini lalapho kufuna sifunze khona kulinza abathandzekayo.
ufuna ukuthi sifunze kuphakamisa uNkulunkulu sebe yena abe ngetulu kwato tonke tintfo. Kufanele ukuthi uNkulunkulu abe siqalo setimpilo tethu njengoba Jesu Kristu washo wathi funani qala umbuso kaNkulunkulu lekulungakayo kwawo tonke lelethu ngetiko tawo bese tiyalandzela kuMateyu chapter 6 livesi lemashumi lamathathu nakutsatfu. Nembala ke nasibuka abazalwane sibuka imibhalo ngoba ngiyayithanda ukuthi kufanele sathi ukuthi yonke into lekhona eBhayibhelini uma uhamba ubuyela emva kuGenesis uyasithola sisomlulo noma siqalo sayo. Nalamhla ke abazalwane sithola indzaba ukuthi nasifunza livesi lekuqala nje la Genesis lithi ekuqaleni uNkulunkulu. Amen. Bese liyaqhubeka ukuthi wadala izulu nemhlaba kodwa lamagama ekuqala nje lamabili niwo lecabanga ukuthi amqoka empilweni tethu lawa lathi ekuqaleni uNkulunkulu. Lamagama ke bazalwane lathi ekuqaleni uNkulunkulu kufanele ukuthi siwathathe siwahlatiye sibone ukuthi kithi akhuluma indzaba ngokuthi ekuqaleni kwako konke ufuna kube naNkulunkulu. Kube uNkulunkulu lohamba embili etimpilweni tethu kufuna ukuthi sibeke uNkulunkulu embili uNkulunkulu oqala. Sitawukhumbula isifundo seviki lempelile isifundo sekuqala lapho besiva khona ngemfana Samuel kubitwa kwakhe uNkulunkulu. Samuel wakhona kuliva alilalela livi laNkulunkulu ngoba abeqale kaNkulunkulu ekuqaleni kwakhe wathathwa wayawubekwa lapho kwakunaNkulunkulu khona. Ngakho empilweni yakhe Samuel kwakuNkulunkulu nje ekuqaleni embili kwato tonke tintfo. Ngakho ke wakhona ukuthi alive livi laNkulunkulu. Nathi ke bazalwane masitawuthatha uNkulunkulu simbeke embili sitawukhona ukuliva livi lakhe kuthi sisitawukhona kumuva nasakhuluma nathi nasasicondzisa nasasibida asasibuyisa futhi endleleni ukuthi siphinde simkhole simsebentele yena. Bantu abaningi abathandzekayo ngetinsuku bafanana naJona ngeke ukuthi uNkulunkulu uthi ababikile abakhombise indlela ukuthi wena ngifuna ungene la ngifuna wende nawo kodwa bona bavele bathathe bakhe nje batifake ebhoshongweni lomkhulu batifihle uNkulunkulu ukuthi akakhona ukufinyelela kibo bangathi ukuthi njoba Davide asho kude lapho singabhaca khona sithi sibhacela uNkulunkulu uyahamba agcina afikile uNkulunkulu njoba ahamba wagcina afikile kuJona waze wafika uNkulunkulu waphindze wambuyisela Jona ukuthi ahambe aze ayofika eNinive afike ayikhulume indzaba yaNkulunkulu yokuthi yebantu nifanele ukuthi nathi ukuthi uNkulunkulu utawunibhubhisa ngenxa yemisebenzi yenu lemibi. Bantu labaningi bazalwane babaleka bese kubalekeni kwabo baphindze babalekisisa kanti uNkulunkulu lomuhle ngoba uNkulunkulu unikana emathuba naJona wamnika uNkulunkulu ithuba ukuthi noma asabalekile asatijike ekhathelwandle wathi buya ukuthatha uhambe kuye le eNinive lapho ngifuna ukuthi uhambe uyotshela abantu bamkhona ngoba bazalwane uNkulunkulu usipitile ukuyemini nawe kude ukuthi atophephisa abantu. Singacabanga nje bazalwane idolobha laseNinive leligcwele abantu abaningi kangaka la sitshelwa khona ukuthi wahamba emalanga Jona asuka kulenye ingcenye aya ngale ngesheya kwalelo dolobha solo atshela abantu ngelivi laNkulunkulu. Ungacabanga ke mzalwane ukuthi nabe idolobha ulihamba emalanga langaka kusho ukuthi liyawube lingakanani lona solo uhamba lakilo usuka ngala uyophumela ngaphi. Labantu labangaka labacishe babhubha ngenxa yekweswela lwathi kodwa uNkulunkulu wafinyelela kibo ngoba kwabakhona imvonza leyathina ibitiwe yagcina ilivile yagcina ilalele. Thina ke live lethu namuhla liyabhubha liyalahleka ngenxa yokuthi sibitiwe kodwa asikhona ukulalela simuve uNkulunkulu simlalele uNkulunkulu sende lokulathi asikwende yena. Funa sathi ke bazalwane ukuthi nasihlakaniphile sitawuva ukukhuluma kwaNkulunkulu silive impilo kaNkulunkulu empilweni tethu sihambe naye simangale sesibona ukuthi uNkulunkulu unamaqhinga lamahle lamakhulu kangakanani ngempilo tethu kuphela thina nasingambalekeli kodwa sivule inhliziyo tethu sithi vulele kuye. Jona ke walalela uNkulunkulu asakhuluma naye kwaze wagcina ayofika eNinive akhulume abantu baseNinive bakhona ukuthi baphendvuke basinziswe ngoba bazalwane kunebantu la ngaphandle lababelethile ukuthi sikhulume lokho uNkulunkulu lasithume kona ukuthi batophendvuka basinziswe bangene nabo enkosini siphile kanye nabo. Nasibuka ke bazalwane sibuka umbhalo noma incwadi
leya ke ebandleni laseKorinte siyeva nalapho uyakhuluma Paul ukuthi kufanele sithathe kamqoka kubitwa nguNkulunkulu ngoba asazi ukuthi sinesikhathi lesingakanani siselapha emhlabeni. Kulamalanga abazalwane siphila nangesikhathi secorona lesibona ithatha abantu ngala nangala bangakhonde ukuthi bathini benteni umuntu sicabanga ukuthi solo sineminyaka lesitawuhlala naye kodwa ayifiki icorona ethi asalo avalelisa emhlabeni. So asitati bathatheka ukuthi sinesikhathi lesingakanani la emhlabeni uthi ke ubhali Paula asibe kubantu labahlala njalo balungele ukuthi noma ngabe nini nalikhala letilongo sitholakale sifanele ngokuthi singene ebusweni noNkulunkulu. Lokhu bekutawukwendeka ngokuthi thina bazalwane simuve nakakhuluma uNkulunkulu silalele nakasibida asicondzisa sihambe kanye naye njengoba nje kwashiwo ukuthi uyawubuya Kristu atewulilanza libandla lakhe. Ngento yakube nje thina solo sigadze kuva ukukhala kwebacilongo sibone tingilo sebhakabhakeni kanti labantu lesolo sibabuka bahamba seniko bona lokho ukukhala kwecilongo ngeke sakwathi bazalwane ungakho kufanele ukuthi sihlale njalo silungele nakasipita uNkulunkulu sive silalele sente lokulathi kuyena asikwende simakade. Nasibuka ke evangelini lethu lanamhla bazalwane licala ke levangelini ngetindzaba letibhlungu ukuthi Johana umbhaphatisi kwase uyaboshwa. Kodwa lokumqoka ukuthi kufanele sibuke ukuthi wathi Jesu Kristu asevile ngekuboshwa kwakhe Johana umbhaphatisi akazange alahle athalale sathi Nkosi lebe ungibitele khona hayi ngeke mina ngize kukhona ngani nami lomunye lobitiwe asashona ngoba sinako lokuthi sibe sesibuka labanye lababitiwe sesibuka ukuthi yini labankayendi kahle bese sicabanga ukuthi ngoba abakendi kahle nathi ngeke sente kahle. Kanti uNkulunkulu usibitile sineyethu indlela lekufuna ukuthi sihambe kude ukuthi sifeze injongo taNkulunkulu lapha emhlabeni. Asingavumeli abazalwane kuhlushwa nekuhlubeka ukuthi kusende ukuthi lokholo noma lolubito lwaNkulunkulu singasaluva kodwa asithatheni indzawo yethu siwende umsebenzi waNkulunkulu simkhonde uNkulunkulu ngamoya nangeqiniso siphinde silalele nakasibita sive simebede sithi Nkosi khuluma nami mina la. Sibona evangelini Jesu ubita boSimoni naAndrea uphinde futhi ubita boJakobe naJohane ubabika Jesu labazalwane laba akabakhanzanga mhlawumbe bahleli etitaladini balibele mhlawumbe babhema insango noma bangathi ukuthi batawendani noma mhlawumbe babhema iglu noma baphakamise emantilamonjwana kodwa kwabakhanza baphisha nekile basebenza wathi buyani ngite unenda abadwebi bebantu buyani ningilandzele kuthiwa bamlandzela labafundi. Siyabitwa nathi bazalwane ukuthi sitholakale naketa uNkulunkulu atawusibita akasikhanze solo siphishane ngile umsebenzi wakhe kude ukuthi atawukhona asibite side simlandzele ngoba bazalwane esikhathini lesiningi lala bangabitwa babese baba inkinga. Amen. Lala bangabitwa babese baba inkinga ngoba babese labangafuni ukulalela nalaba bangafuni kuphishaneka ngezinto zaNkulunkulu babese nje sebagcwala yonke indzawo sebayonisa lena kodwa lo emehlo akhe nabekwe kuNkulunkulu lo phakamise uNkulunkulu wambeka ngetulo uyakhona ukuthi aluve lubito lwaNkulunkulu aweve emandla nemavi aNkulunkulu asakhuluma kuwo. Funa sathi ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu ude esikhathi sebantu abavela phako. uNkulunkulu ufuna abantu labakhuthele labatawukwenda umsebenzi wakhe. Ungako nje na Jesu asahamba wafika wamemeta wabite badodza labakhanza aphishanele nginena lo umsebenzi ngoba athi ukuthi labadodza laba atawuyibamba labadodza ajwayele kudweba etikebheni kunelwandle lolugobhotako kodwa aqhubeke akayekeli noma aphele amandla. Ngiyathi ukuthi nase abafundi babo angeke aze aphele amandla kodwa ayawuqhubeka. Ngabe thine-ke nakasibuka uNkulunkulu asasibida bazalwane usibuka athini. Sesiyiphetha ke lendzaba yethu yanamuhla bazalwane yempitwa kwethu ngokuthi asikhumbule ngokuthi nguwe nami nabani sibitiwe sabitwa uNkulunkulu ukuthi sitewusebenza ebandleni lakhe kude ukuthi atewukhona ukuthi naye uNkulunkulu asisebenzise lapha emhlabeni bathandzekayo ngoba uNkulunkulu ufuna tandla ufuna tinyawo ufuna imehlo nemlomo lokutawuba la emhlabeni nguwe nami lokufanele ukuthi simvumele uNkulunkulu ukuthi afinyelele etimpilweni tethu.
asifana nento nabo asifunzi bekuqala kubazalwane sishiye ngemuva konke lokho lokuzivimbelako kwakubavimbela kuba bafuku kuba badwebe betinhlati bazalwane ngoba bangeke baze bafike esigabeni sekwabadwebe kodwa bakhona ukuthi bakushiye lokho abadwebe betinhlati balandzele nangibesiya lebekasolo ameme athi shiyani nilandzele mine. Nanamuhla ke sithi bazalwane uthi Jesu asishiye silandzele yena siqale kuye kuthi konke lokho kulandzela kodwa sibe solo sihleti endleleni yakhe enkulunkulu. Siyethemba bazalwane ukuthi indaba neliviki lelihle nitiphathe kahle futhi nibe seniyalalela nive uNkulunkulu nakakhuluma nathi asibita sihambe simkhonde simsebentele ngemandla egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga ke bazalwane ishumayelo yethu sesitawulalela umthandazo lobekiwe wanamuhla sitawendelwa nguye babowethu Dini. Asithandaze. Nkosi Jesu lobalekile moya longcwele lomuhle nababe lothandzako siyabonga ukuthi usitsinzile wasibita ukuthi sibe disebeni takho dinhlitiyo tethu tiyati ukuthi ungekhansi kithi ngetulu kwethu netinhlangotsi tonke siyabonga lubito lolufake etinhlitiyweni nasetimpilweni tethu Nkosi ngesihawu sakho yiva umthandazo wethu Nkosi usibita ukuthi sikulandzele sibe bafundzi bakho uphindze usibite ukuthi sende labanye babe bafundzi bakho sihlanganyele nabo eluthandweni lwakho lolubuyisako siphindze sibe ngulabaletha kulunga siyalibonga libito lakho ngaloko Nkosi ngesihawu sakho yiva umthandazo wethu Nkosi usibita ukuthi sikulandzele sibe bafundzi bakho sifundziswe nguwe sibe bangani bakho Qinisa kithi lo mpito lwethu sisite sibe ngilabati tsibako nalabatimisele tinsuku tonke ekukukhondeni emthandazweni nasekuzindleni sisite sitiletse kutsi sitewondliwa nguwe tinsuku ngetinsuku kute sibe nguletidalwa letinsha leufise kusenta sibe ngito sisonzete kuwe njalo nakubo bomnaketfu nabodzadzewetfu enkosini Jesu Kristu kute sati kangcono intsandvo yakho sive nekuphelela kwemusa wakho Nkosi ngesihawu sakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi usibita ukuthi sibe badwebi bebantfu sibe bameleli bakho bashumayeli labahambisa kubuyisana nekulunga kwakho emhlabeni siqinise libitweni lethu Nkosi sisite nyalo loku sibona umhlaba usebumnyameni sisite ukuthi sati lesifanele sikwende lesifanele sikusho nekuthi sikusho kanjani nasibona kugula sisite kube nekuphila nasibona bompofu sisite sicebise nasibona kwephuka sisite sithuthude nasibona sidzingo sisite kutsi sitehlise selule sandla sekusita nasidzinga kutsatsa tinqumo sikhumbule kutsi tento letentiwe egameni lakho nangekutitfoba tihlala njalo tiletsa lutsando sisite sibe ngemehlo akho umlomo wakho
nalaba kusebendelako njalo. Nkosi ngesihawu sakho. Nkulunkulu wetive tonke nemhlaba wonke, udale bonke bantfu wase uphila kanye natsi ngaJesu Kristu. Lalela kukhala kwalabo labathandaza kuwe, wente kutsi sisamemetela bukhulu belibito lakho, bonke bantfu bawati emandla elithando lwakho lolusebenta emhlabeni. Sicela konke lokhu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga bebathandzekayo, sesitawungena kiso sikhathi sekuthula bathandzekayo, sitawuthi nje semukele kuthula lokubekiwe kwanamuhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Lalelani ke mavi emsindisi wethu Jesu Kristu. Nginika umyalo lomusha ngithi thandzanani. Njengalokho nami ngilithandzile, nani ke thandzanani. Nanithandzana kanjalo konke bakunati ukuthi nibafundzi bami. Thula kwenkosi akwenathi ngetikhathi tonke akwazi. Uselane simbonge uNkulunkulu losigcinile losipha imandla, sichubeke sihlale kuye, simehlulekise sathane, singavumi ukuthi asinqobe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyaqhubeka nayo inkonzo yethu, sesingena esigabeni sesidlo senkosi. Sitawucala nebathandzekayo ngokuthi sicale sibonge iminikelo bathandzekayo nebazalwane nabayilenzile ebandleni ukuthi umsebenzi welibandla uqhubeke noma ngabe mhlawumbe sengakhona ukuthi ayenkonzweni, kodwa leto dingo letidzinga ukuthi tibhadalwe, tilungiswe, tiqhubeke. Nalabo bantu abadzinga ukuthi bahlolwe, bavakashelwe, kuqhutshekwe bathandzekayo. Ngakho-ke sitawuthatha-ke lowo mnikelo noma leto tibhebhezane timfakazelo utawo lowo mnikelo, sitibambe ngesandla sisathandaza abathandzekayo. Sitawuthandaza-ke ekhasini 116 mthandazo number 48, mthandazo wesibili. Siyakhuleka sithi mthomboke kuphila konke lizulu nemhlaba kungekwakho, usinike ukubusa ngetulu kwako konke. Yemukela ke titselo temisebenti yethu lesinikela ngeluthando egameni laJesu Kristu inkosi nemsindisi wethu. Busise Nkosi emakhaya ethu, busise bakwethu imisebenzi yethu, busise Nkosi emabhizinisi ethu, ubusise lapho sitondole khona imali bakwethu kokuthi konke kwanze ingcebo yanze kude kokuthi ngayo sitewubuya sikukhonde, singakhonti yona kodwa sikhonda wena babe egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Uyabonga Nkosi uNkulunkulu umdali wethu tonke ngemsaba wakho sinalesingwa lesinikela ngaso, sivela emhlabathini sibhekwe tebantfu sitakuba sikwase kuphila kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Uyabonga Nkosi uNkulunkulu umdali wethu tonke ngemsaba wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo, lisithelo semvini nemsebenzi wetandla tebantfu litakuba yindzebe yensindziso kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Thandazo wekuqala wokubonga. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Yenyusani tinhlitiyo tenu, siyatenyusela enkosini. Asibonge Nkosi uNkulunkulu wethu, kufanele kulungile kubonga nekumdumisa. Fanele impela kumsebenzi nenjabulo yethu. Nkosi babelo sezulwini, uNkulunkulu somandla lenini nanini. Siyabonga ngetikhathi tonke nasetindzaweni tonke ngaye Jesu Kristu indodana yakho eyodwa inkosi yethu. Ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni, wasenda ngemfanekiso wakho uqobo, ngaye wasinzisa egcilini besono nawumnikela kube atalwe njengomuntu, afe esiphambanweni abuye avuke ngenxa yethu. Ngaye wasikhetha saba bantu bakho nawuhlalisa nawe esihlalweni sakho sebukhosi ezulwini. Ngaye wathumela umoya wakho longcwele lophilisayo. Ngiyaloke siyakubonga ngoba namuhla lilanga lekuqala evikini losipita ngalo ukuthi sikukhona. Sikubonge ngokuvuka kwayo indvodzana yakho lokungako solo sancotshwa nelithemba lethu lavuzwa. Ngakho ke Nkosi sesihlakanele tingilosi netinkulu tato nelibandla lonke
umkhela sezulwini sibabata wena sincoma kukhulu nelidumo lwakho siyakudumisa nyalo nanini sithi ungcwele 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 Nkosi uNkulunkulu wamandla nebukhosi izulu nemhlaba kugcwele udumo lwakho hosana ngalelisetulu busisiwe lotako egameni lenkosi hosana ngalelisetulu ibandla ezithe sive ke baba ngaye inkotsana yakho Kristu Nkosi yethu ngaye kubenanikelo yethu yokubonga nekudumisa thumela moya wakho longcwele etikwethu nasetikwa leti tipo tethu singwa neliwayini kokuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi wathi ngaloko busuku lanikelwa ngabo wasithatha singa wathi asakubongile wasihlephula wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokhu nidle kungumtimba wami lonikelwa nini nantani lokhu kude kuthi ningikhumbule kanjalo futhi emva kokudla wayithatha inzebe wathi asakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngoba lokhu kuyingadi yami esivumelwano lesisha lophiselwa nini nalabanyenti kude kokuthi kuthethelelwe tono indani lokhu ngetikhathi tonke tekuyinatha kwenu kude kuthi ningikhumbule ngawo simemethela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa Kristu uvukile Kristu utawubuya futhi baba lomgcwele thina abantu bakho sikubala umkhosi ngaletipo takho sibekade wakho umhlatshelo wodwa lophelele wa Kristu inkosi yethu sibonga ukuvuka kwakhe kulabafumile nekwenyula kwakhe ebukhosini bezulu ngosibele Musa semukele ngaye noma singafanele kude kuthina lesihlanganyela umtimba nengadi yenkotsana yakho sihlanganiswe nabantu bonke balesisikhatsini betitukuno natonke siphe Nkosi uthi sithi sisalenzele ukubuya kwaKristu umsindisi wethu nedumo nekunqoba kwembuso wakhe sikhulethe insuku tonke ekufanane naye dunyiswe ubathathu libandla lonke lelisemhlabeni nalesezulwini babesomandla kanye naye nakuye nangaye ngamandla amalo engcwele ngetikhathi tonke nyalo nanini amen. Konzo yethu ke bathandekayo iyaqhubeka ekhasini 126 square paragraph 77 njengalokhu Kristu ke wasifundzisa bazalwane sinesibindi sekubothandaza kanye sithi babethu losezulwini angcweliswe igama lakho buso wakho akude inzalo yakhe emhlabeni njengasezulwini siphe namuhla kudla kwethu amalanga onke sithethelele izono tethu njobe nathi sibathethelela labasonako asikenise kulingweni usinzise kulokubi ngoba umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini amen. Bathandekayo Nkosini lenze isivumelwano lesiyebukelayo ayisiwe inhlanganyelo yengadi yaKristu na nesinkwa lesihlephulako asiwe yini inhlanganyelo yemtimba waKristu na thine lesibanyenti singumtimba munye ngoba sonke sihlanganyela sinkwa sinye. Jesu mfana uNkulunkulu sihawukele, Jesu mfana umthwalo wetolo tethu sihawukele, Jesu umsindisi wemhlaba siphe ukuthula kwakho. Nokuthi ithoba lokukhulu siyakhulela kanye bazalwane sithi Nkosi lenesihawu asonzele itafula lakho sithemba khona kwethu kepha sithemba sawo sakho lesikhulu asifanele kwethu nekutha imvuthulwa ngaphasi kwalo itafula lakho kodwa wena Inkosi lokuma kwayo kuhawukela njalo ngawo ke siphi Nkosi lenesihawu kube sidle ngalokufanele inyama yendothana yakho lethathekako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye naye kithi kude kube nini nanini amen. Nkosi akufanele, Nkosi abafanele, Nkosi asifanele. Khuluma lakho belini litakuba lawusinza. Asembekele bodlo la Nkulunkulu letsusa tono telive
Yena lo memetako lo spitako aphindze futhi asithume emhlabeni babusisiwe labo labalivako livi lakhe balilandzele bende lokho lapho kwentako ngoba kibo uyawuthi sonzelani into umukela umtimba wakho wenkosi yenu Jesu Kristu lwanikelwa ngenxa yenu nengadi yakhe nalophisela yona nimdlele tinhlitiyweni tenu ngekukholwa nangekubonga. Ngakho ke bazalwane ngakho ke leti tipo ta uNkulunkulu letentelwe bantfu baNkulunkulu. Amen. Siyabonga abazalwane sesifika kiso siphetho sayo inkonzo yethu siyaqhubeka ekhasini lelikhulu namashumi amabili nesiphohlongo 128. Bongani simakathe ngoba anemusa sihawu sakhe asipheli nanini. Simakathe uNkulunkulu mnikati wamandla konke. Siyabonga baba wena losibitako tinsuku ngetinsuku usibitela emsebenzini wakho usibitela embusweni wakho. Siside uNkulunkulu wethu sibe bantu labalalelako labevako labatawukwenda njengoba wena uthi asende uNkulunkulu wethu kuthi ukuthi ludumo lube lwakho nanathi sibe nako ukuthemba lokuthi embusweni waphakathi siyawungena sigijima. Siyabonga ke baba uNkulunkulu ngathi ifihlakalo letingcwelelo sondle ngato umtimba lengadi yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu nangako futhi kusigcina ngemusa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho lehlangana yabonke labakholwayo. Site baba besibeketele nje bakholwa laphilako kulo budlelwano lomngcwele nokuthi sikhule emthandweni ekulaleleni nasekwenteni intsandvo yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokhona kusa kanye nawe namalo engcwele ninguNkulunkulu munye kodwa kube nini nanini. Kanye siyakhuleka sithi baba emnikati wamandla siyathinikela kuwe ngaJesu Kristu inkosi yethu kube sibe ngomhlatshelo ophilako sithumele eveni namandla amaya wakho longcwele sihambe senele lodumo nebukhosi bakho. Amen. kuNkulunkulu uyiselo wasithandza wasenda sempileka ngalothandzekako kuye kuNkulunkulu indvodzana lowasithandza wasikhulula etonweni tetfu ngengati yakhe kuNkulunkulu moya longcwele lothela kabanti luthando lwaNkulunkulu enhlitiyweni tetfu kuNkulunkulu munye weliciniso akube luthando lonke nenkhatibulo yonke netikhatsi tonke naphakatsi bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuxotsa konke kuyatigcina tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu kanye nendodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu neso sibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya engcwele sihlale kithi sibe kithi njalo manje naphakatsi. Amen. Siyabonga kakhulu ukathandekayo sesifikile kumaphethelo ayo inkonzo yethu sitawuqhubeka abazalwane silethele leti tinkonzo kuthi ukuthi nikhone bazalwane ukuthi nimkhone uNkulunkulu noma abe nihleli emakhaya kuthi kufike leso sikhathi sethi siphinde sibuye sivule tinkonzo tethu siqhubeke solo simkhona uNkulunkulu kanyekanye. Asiqhubekeni bazalwane nekulifunza livi siqhubeke nekuthandaza siqhubeke nokumthandza uNkulunkulu siqhubeke nokumkhonda uNkulunkulu siqhubeke nokumethemba bese sidiphatha kahle bazalwane kulesi sikhathi sente konke lesingakhona kukwenda ukuthi sitivikele ukuthi singaditheleli noma singatheleli labanye leligciwane lecorona le COVID-19
Phindze futhi ke bazalwane sichubeke nokucela uNkulunkulu ukuthi asigcine asivikele asilonze nalabo labaphathekile abelaphe bangahambi emhlabeni kodwa sandla sasimakaze sehlele etikwabo egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Ngakho ke hambani ngekuthula nangelithando niyosebenzela iNkosi egameni laKristu. Amen.